Stores Limited nero eduke cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyokorose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi nabwigo Ekeonga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera sechi namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Kwego kia gwetera emeroberio ya bire kego cha ase embeo kiraya chiaragire Chinsa Ikomi chiabono maragoba na kwaliganiri ase emesa ya magana maya erinde torigereri narari abire kagwateka kuruchingongo a Chinsa ime na isiko ya Gusi amareta nenjuli Kerubo oliokane kebuna chibi chane riogingo gochira ase nchira yobo ikirani gakoro kwa Abigail Nyanchama. Bibo igo omenyete mu machoge borabu Victor eso kirina gukwanera mu gusina batabuna nigo abana siasa babwente gutiga siasa na gukora magendro ese boiga ateire mu bungo ba machoge borabu Moscow badia barongo gukora magendro munari okwena na chibasa rigo chia ase abana beskuru Chinsa Marieta koro Victor ombongi maboi omo wakilinde asumo cho Nairobi no ango korre merimo ya nebo wakili nkase itombo machoge nyabituno aguna wanka igonti no mu machoge borabu ina dengere linkwa na igoro ya mangana abere osata tu ayo ndocha atorenge tu na bakusi itangani mumbro itona sogete kubori obo president mtobu ati monto mubwe kaine ase gusigono gatanganire kwa sokya intupaka to support aba gusigonse astwabeta bali bamenyete gusi bali bamenyete Nairobi emechende onse ya Kenya paka to support ekiagero esokya nainde okoba esokiri nainde no mumbrege sore mumbro kero osikire Kenya onse ase twabeta tuanse aba gusi tigatomo support elinde na intu osena nanyare gokonyi gusiya ito kyagero okorire gas na korire to mweshimi wa Uhuru Kenyatta gas oro kirina nabwate ebirengere liebia na inde no montekera mwire okore gento otaigosuka otaikoira na mae na inde no mumromore igo once ase twabeta bagusi
Na kubatia esegi eyewen egendete kwenekiwa ase ense ya DRC Congo nigo egeikaro kia barai korwase ekekundi kerikia EAC na boigo sadik baba bakomerana asomocho Tanzania eriko kwana Chinchera omorembora abegukwirana imeye ense ya DRC Congo bakora unomora ibwense ya Kenya omoske Daktari William Ruto. Ourselves standing face to face with a grave and protracted security, diplomatic and humanitarian crisis in DRC, a situation that demands our immediate, collective and sustained attention. The East region of DRC has been engulfed in a devastating conflict for over 2 decades now. And this tragedy has claimed thousands of lives, displaced countless civilians, inflicted unbearable suffering and loss, and set back the development momentum of one of the most promising countries in the world. The recent escalation of hostilities in Goma and the surrounding areas is a stark reminder of the increasing fragility the situation presents, and that only collective action to facilitate a negotiated solution will offer relief. Today, we join together in order to reiterate our calls to the parties to this tragic conflict to immediately cease hostilities and take positive action to allow meaningful dialogue aimed at restoration of stability. Specifically, we stand together to call on all parties to actualize the ceasefire, and specifically on the M23 to hold further na kubwatia ugocherera kwa basai no goito kwa basai okukwabire gokoreta liberera imeyense ya Kenya nigo omwempi okadhiani Robert Mbui abire gakuboria serikali koligencherera nyale gokora ubutuki elio gokora enganeye yogocherero. Tuache kuua uzazi wa Kenya hii. Watoto wameuawa wengi sana. Watoto wameuawa sana. Ni aibu kwa nchi kama yetu tukiona watoto hata wajafikisha miaka 30 wakiuawa kiolela. Ati makosa ya watoto ni kuuliza maswali. Juzi barabara yetu kumekuwa na ajali. Vijana wako na haki ya kusema hiyo barabara itengenezwe. Kweli ama si kweli? Sasa mnaniambia kijana akiuliza anastahili kushikwa uawe? So mimi naomba viongozi tafadhali, let us respect the sanctity of life. Na nyinyi wenyewe kama viongozi mko na nyinyi pia, your life is just like the children we are killing. Mjue Mungu yuko na anawaona. Wakati unatumana, mnatuma watu wanaenda wanatumia risasi ambayo imenunuliwa na pesa ya wazazi. Mnanunua bunduki na pesa imenunuliwa na wazazi. Mnatuma watu ambao wanalipwa mshahara na pesa imelipwa na wazazi. Waende waue watoto wao. Mnafikiri wazazi wanasikia vipi? So mimi nataka kusema hiyo mambo ya kushika watoto na kuua watoto holela igome, Kenya isonge na mbele. Na huyo shetani ameingilia hii serikali. Tunasema huyo shetani. Na mkianza kuua watoto pia muache kuua akina mama. Akina mama pia wameuawa hii Nairobi. Wanauawa, wanatupwa kwa maji. Kule kwa Are walitoa mili mpaka wakachoka. Mili ya kina mama hawana hatia yoyote. Juzi mama moja ameenda kwa hospitali, kadi yake ya SHA ikakosa kufanya kazi. Akaenda kwa ofisi ya waziri, akaambia waziri hii kadi haikufanya kazi waziri. Akachukuliwa video, ikatumwa mtandao, yule mama ameenda kuchukuliwa na askari kutoka hospitali. Hatia yake ni kusema kadi haifanyi nini? Haifanyi kazi. Pastor Dorcas Rigathi, mke wa former deputy president, ambaye ni pastor wa kanisa, akiwa na mkutano wa mahubiri, akiwa na
watoto, akina mama na wazee. Amekuja kufurushwa na timu ya magaidi. Si mnawajua? Na kubwate ya ense ya Amerika goteneni okwenano kwa mariogo cha sense ni gobono ekaunti ya Homa Bay yabeire kego chigotenenera abaroire bari babwate nyamareo asaba chikoba mariogo gwika umutinyi okane umwaka oyo asaba igo bakuboria serikali koligenchera erabe kegwetenenera. A small waiver of some time. Not every staff has been brought back. We've brought back a good chunk of them, about 568. A number of them have not been approved for this waiver period. It's still a big shock and a big bump on the system. It gives us some time, a period of time up to April, to now hasten our processes in terms of what we call transition, a transition period between now donor-funded support to looking at home-based solutions. There are solutions from national government, solutions from agencies. Naomba serikali yetu ipate kutupa mwelekeo. Maana mahala ambapo tuko bado ni kama tuko katika giza la kuwa tutapata madawa kweli baada ya miezi mitatu au mwezi wa 4 nini litaendelea. Je, bado kuna dawa ama hakuna? Tutazinunua ama itakuwa namna gani? Ili tukue na upenyevu, tujue ni nini kitafanyika ili watu wapate kujipanga. I think it is now time that the government Nani gobono omokonyi bumorai wense omoske Abraham Kithure Kindiki abeire kagosegeta omorai bwekiama kerikia ODM Raila Amolo Odinga nagoteba buna na isaine kugamba ase Kerubo kerikia AU ase boigo yarokanire buna abarai abange koru Chinsa chesko nigobo igo bamwiro koboko ase boigo atebire buna tomonyare kumosira erio anyare konyora Kerubo kyo kia AU. Ni kwamba unajua sasa baada ya uchaguzi kiongozi wetu Mheshimiwa Ruto, kiongozi wetu Mheshimiwa Raila wamekubaliana ya kwamba kwa sababu ni marafiki wa siku mingi, hata zamani huyu Raila na Ruto walikuwa pamoja katika ODM, kweli si kweli? Sasa wamesema kwa sababu uchaguzi ulipita, kuna kazi kubwa ya kiongozi wa bara la Afrika kule Addis Ababa, na Rais na Prime Minister Raila wamesikizana ya kwamba nchi ya Kenya itaunga mkono kwa 30 ili kiongozi wetu Mheshimiwa Raila Odinga akuwe kiongozi wa bara la Afrika kule Addis Ababa. Na kwa sababu hiyo mimi nataka niwaambia kwamba sasa the biggest campaigner wa kutafutia Mheshimiwa Raila hiyo kazi ni William Ruto. The first voter ule atampigia kura ni Mheshimiwa William Ruto. Ule atamobilize the other voters na chief agent wa Mheshimiwa Raila ni Mheshimiwa William Ruto. And we are very confident that our Prime Minister Raila Odinga is going to be the next chairperson of the African Union Commission. He is a qualified Kenyan. Omwancho morigereria ayuna yanda mange no chikonyanyora chikoraga Chinsa ibere na Chinsa inye ase enchera yo wekirano ase Chinsa chabono koaligania abaliki baito bamangana bali bagokwanira gose bakogosali ase egepindi kerege chigosali cheito erinde banyare gotwerera no gotweresa omupira gose ege mweriengo chesoli tukoria rero ndoche mori no bereka gwika timaiti litkoria rero game kiyenge gocheso boigone relia berege kobo Korea ronto bata mange amayo twariganirite omwancho murigerio Getembe Television somero birito bwechigo sori cheito ngiki marito Korea rero tobasagoswa korwa se television ya utu bata mangana geta maya alitoganetie onyare ko banaye go kwemanya korwa se TV yago na mbeyemo chigo sori nchikona kiwali Korea rero Korea nke chigo sori chinde chigo sori gwa na se bike igabuna yanyare ko bage kogenda biganto ara chigo sori chingena cho chinchi yanyare ko bachiko go sori gwa aba minto the Fly Emirates company banyare ko bagwa ko iskoya mamira ni go sasege kombe keria sitigantigera bago basagose kero boy gotimaiti Clinton abantu abange gosinchi omonyene nintaito goswase gosori area golf ningi sainoroch
na mukwandire mwanchu morigeria na boigo na thank you so much asa mangana yo amaya Ekeonga Chinsa Ikomi asenchira yo bwenge of course ngoko bodi nenge bose kwana gosoria golf nganyarole seti ngakyo kuibago yikwana ngoigu ngorora mbuya bago tuchigosanga amange intentionally wants to avoid a conversation ya Maureen about Emirates and Carabao Cup and whatever kondo mwanchu morigeria ase chigosori chitu ritukoria rero tubwata amange una Julia taibirento chichika gokomanya amange kurwa sense milio chigosori ya golf meta bange bagoteba uni mchezo wa wadosi ndane ngobona ayengwa kana tunyo maidi gobono tinyo maidi lakini tete konyoso bono tete kose secterio wadosi aho ngobona urata ke komanya mange ayutani ne gosori gibono mwanchu murigire ngosanga tore nababwata ni kurwase e club kiri kia golf sports club kurwase county ya Kisii gosanga na kurigeria amagendro ye gosori ya golf asorobongoriga Rogusi na nemona sense ya Kenya nyora mwanchu murigeri muri kitaro no toto na koleta ya bene asense media ya Gusi Sports Club akanya koba ga komera negative bagosori asense media bagasanga mange igoro ye gosori na rase studio tuabaletera bagento cyane ko batukumanya na goso asobo imekomanya egosori ya golf ngakie gosori kwa ngosori kiye na ande uyabwaye mborobigo toskara se umurobiro gwe chigosori chito go chaka kurwase kekego kirebosio kurobono nchenkuru kwa Clinton Ndigi muna kwabire go kwegwera na mange amaya babwata sengo gotebi ikaransa oike erindo nyale gwesemia mange kwarengene nche Julie Kerubo orione kebuna chibicha ne ryogincha go chira senchira yo wekran nigenge korokwa Abigail Nyanchama Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Nkuri yule obe light vehicle asebo igo bakwigelia C1 C2 C-track D1 D2 na D3 C-chigali chamatatu amangana maya naya ni gobaletire e machine yekerero ye driving simulator awo asi aborokiwa bagosomera nyumba batali kogenda ebara banyone Chinsa gicyabobuna Kisii Keroka Sondo Isebania Lolgorion Keanja Suneka na Ntibaru asamange na bukubakira esini Chinamba 0725659505 gose 0759100009 Vaigo 0101098181 RS Modern Driving ase obogendia obuya. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Ine nubwate meyega gose nuganeti meyega yawe ikarane boronge nutagete chiema chingia naende chinti nguchi okugora gose gokomboya tarera Buffer Tents yemanyekaine mono buna Buffer Services ni company ekoine kebune meyega yawe ya ikiranire boronge mbabwate birogo byogo komboya naende ngokora bare decorations ase meyega yonsi boigo nkorosia bare bintu binde buna lowering gears chitroli namba bwato bokoreri buna CNC plasma cutting wood router yue kubutora perspex aluco board cellular board PVC wood forex wood engraving sheet na MDF nkorosia bare CNC decorations ase bintu abuna kubutora chi black sheet korosia merangwa ebiita chitirisa ebirogo bed heads sofa faces signage grills door labels wall arts interior and exterior decorations nebinto binde binge Buffer Services nige gotoka chimite miayemo kurwa senya gitaria nyangena ase barero chigesonso nigo bako igora kura Jumapili goika Ijumaa kurwa Chinsa ibere chia mambia goika Ikomi na Emo chia Maragoba asa mange bakere simia sena